no kurebanaho nyine kugira ngo twakire uko bikwiye. Niyo vensi ndavuze ngo ni ibice bine byo mu Bakorinto ba kabiri, Abakorinto ba kabiri sura 4 n'umurongo w'12 wonyine gusa niwo gusoma, ni nawo dutekerezaho. Haryamyemo filozofi nyinshi ya Pawulo cyane ariko ya kiroho kweri. Hariho ntekereje ntarasoma ngo none uwo byumva ari umunyabwenge wize yondera ikibazo akavuga ngo ese ibugiye kugira abantu cyangwa wababwirije bari abakecuru bo byumva yombaza uko. Nejo narabitekereje zihaye rikabaka mu bugingo bwanjye, no musubiza ngo saba abakecuru mfite imbere yanje n'abasaza mfite abakirisitu. Haleluya, haleluya, Imana ibahumure. Dusome gusa, haravuga ngo narimbarangiye ngo dusome Abakorinto wa kabiri, urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto wa kabiri isura 4 n'umurongo w'12. Haravuga ngo nuko rero urupfu nirwo rukorera muri twe, naho muri mwebwe ubugingo nibwo bubakorera. Amen. Haleluya, Imana ishimwe. Urambika ibitekerezo byacu muri iyi vensi. Ni Pawulo wayivuga ko arabwira itorero ry'Abakorinto mu rwandiko rwe rwa kabiri, biroroshye kumva. Arababwira iyi vensi ivuse mu zindi, ariko ndakeneye ko ariyo turambikaho umutima, ivuga ko twizeye ko Kristo yapfuye azazukana natwe, kandi ivuga ko mu rupfu rwiwe habonetse ubugingo bwacu. Ngo amara aravuga ngo natwe uko duhagaze turajyana twumvikana, kandi noneho mutubabarire dusobanure buke ibishoboka iby'Imana yaduha, tuwakire twumva. Mbamaze ubwoba ngo nukuri intwari yoboneka muri mwe y'umugore cyangwa umugabo, umujene cyangwa umukobwa, nyine nibo bajene bose mubabarire. Akampagarika ati banguvuga uko sinkumvishe no mwemerera ntaba nciyemo. Hari igihe kimwe umugabo yigishije kera, singiye kubayobya, ni kera ariko hacu turiho, ngo aravuga ngo ijambo ry'Imana ngo rimeze nk'umugozi umuntu aza kururuga akikira. Yigisha mu kanisa ngo amaraja mu yandi. Umugabo nyine bene uyu nguyu utatinya uruhanga rw'amarati, wa mugabo uradukiriye, banza ukurura icyo gice gisigaye tubwira icyo ari cyo n'impamvu yatumye bishikiye, nimukaze mudupingika ngo mudusa. Baratongana mu kanisa, kidutongana ariko uwombaza ngo yumve no mwemerera. Haleluya, amen. Pawulo aravuze ngo abakozi abigisha b'ijambo ry'Imana, avuza abayobozi b'ijambo ry'Imana, avuza abafite ibanga ntibapfiriye abantu. Niko nzambwira abakristo tubana, umupasiteri nkanje n'umuvugabutumwa nk'uko mutwita tukemera tutabyumva cyane. Kwezi ntitwapfiriye abantu, ntitwacunguye abantu, ntitubwira abantu, ntituri abacunguzi b'abantu, ariko turi abayobozi b'abantu, turi abashorezi b'abantu. Twobazwa tugeze mu ijuru neza tukabazira. Imana yarabacunguye iduha inkoni ngo tuyobore abana b'abantu. Amandiko akavuga ngo ibanga ryo kubayobora bigakunda ntibikwame. Nibyo tugiye kuganira. Nuko tugiye kuvuga. Reka mbivuge mutagira amatsiko cyangwa satani kabinyaga byoba. Ngo nuko tubanza guhoha tukika hasi, ngo tukemera kuyoborwa na yari ryo mbere, ngo kubayobora bikatworohera. Nuko ndavuze. Imana ishimwe. Haleluya. Nuko nimba dushaka kuyobora ubwoko bw'Imana, nimba dushaka kuzobarukana mu ijuru tukambikwa n'amakamba, namwe muzambikwa nuko ubuyobozi bwacu bwemera guca bugufi. Ubwenge navukanye n'amadiplome nize nkabanza nkayashira ku ruhande, kiyambaza ubuyobozi bw'Imana jewe jenyine ngo nyoborwe nawe Mana. Haleluya. Nje muri guzawe, ibyo ukunda mbikunda, ibyo wanga mbyangu, nyigisha uko umponde ni haki. Biroro abantu bazogukurikira bitagoye. Natangiye uko cyane. Reka dusingire birebire biri hirya ntabitari bizima. Hari umunsi Dawudi wakungwaga n'Imana n'abantu, niko amandiko avuga.
bageze ku rugamba barwana n'abanzi babo ba mbere bakomeye b'abafilisitiya ngo bamare kuma no kumiranwa ngo Dawudi mu gifaransa hambwiye neza gusumba ikinyarwanda ariko nabyo ngo aramirimire arivugisha arivovota ni ngaho ngo aravuga ngo turumye umutima wamenetse ngo ari kwicyompa ngo bakansomya ku mazi ngo bakansomya ku mazi y'amariba y'iwacu i Betelehemu ati umutima ukabobera ngo abagaragu bahaye barwana n'urugamba atazi ko bahaye bamwumva ngo baravuga ngo umushumba w'Imana arifuje y'amazi ngo duhara amagara tujyeyo batwika inzira yacaga mu banzi ngo ariko tuzoyavome bigeze nejo ngo abobeze umutima niko yivugishije yivovo ngo baragenda baca mu macumu barahuruka barayavoma ngo bayazane baramubwira ngo burya warivugishije turumva tumenye ikiri ku mutima wawe ngo none twahaza amagara tuja kuyavoma ngayo yanguruhura umutima ngo arababwira ngo uko mwakoze sinaniziga ko mwanyumvaga nariko nigamba ngo mugahara amagara ngo muvome amazi anyuze mu macumu amagara yanyu muyashyize mu kaga ngo reka mbwira Imana yo mu ijuru ko ndakwiye naje kwiyanywa nayitambire namene ngo ngumanye inyota yanje imenye ukundi yigira ngo ariko niheze icyari gukiza umutima wanje mbuzi ikindi nyihareka nyihaye amazi ngo arayavyarira bibiliya niko izivuga kubyarira si ukumena ngo Imana iravuga ngo Dawudi azaguma gutera intambwe ansanga mfite ibanga muri iryo jambo ngo icyatumye bahara amagara bakaja kuvoma amazi bacuye mu macumu ngo umutima w'umwami ubobere ibanga ngiri mama ngo nuko bari baramenye neza ko na Dawudi yo yahara ku bwabo Ndiyo. Haleluya. Haleluya. amen uko ndi mwumvishije none ukamenya ngo nje sino kwitangira wewe uyitangirira nihaki ngo bari bazi ko nawe yohara amagara ku bwabo ko nawe yobagirira gutyo bakumugirira kuko bazi ko yobagirira passion gukunda kwa Dawudi ngo n'ubwoko bwe iki France kirangoye kuba aricyo kije la passion ya Dawudi mu Gifaransa haravuze ngo c'était mon peuple ngo ubwoko bwanje nyoboye ngo niho umutima wanje wagiye wose gutwarwa aha wajyanywe warahuwe ngo no gukunda ubwoko bwanje bw'Imana ariko haleluya amen ngo bamenye ko nawe yobagirira uko we ndi yarabizi bazi gaho nivyo abagira batese turamureka tureke kumupfira we ntiyosira ako ko mu bingende vyoroshe tugende mu byacu hari ahantu bamwe mu myaka ya kera tutaratandukana muri iri kanisa ariko twari abagabo twebwe dukuze kuturingira ngo umuntu umwe yahaza asoma Bibiliya ahantu aragenda arara mu muhana urimo paseri na mwarimu ariko abandi ari bakeya aho hantu ni iwacu muri kiriya gihugu ngo hararavuye ku ishuri abantu bafite ibituruturu yaranize yarasangwa nazi kubwiriza bati barazimanya umuntu baruhagiye barondoye bati ni wewe wenyine uza kutwigisha mu wundi mwanya gaturinjira mu ikanisa nijoro nta na wundi mwigisha uhari ngo yaye niba keya sinigisha kunda ubwoko bw'Imana ufate batanu ngufashe 500 uko niko kuri uweseriye utegura usenga upfukame uhawe uja kwigisha abantu batanu kuwahawe 5,000 nugira ugeza abo batanu baya bose ukabokora uzohembwa maximum nguwo ko 5,000 kizokurenganya nibo yaguhaye yabizi kuba muri batanu uwo mugabo mu rukerera zinduka menera ajya ahari umuhana w'abantu ijana ajya kuhigisha biracika ni mukunde abo mwahawe irabizi ko turi bake turi nabake irabizi ko tutanize cyane niko yabonye ni mufe kubakunda mu bayoboze ubuyobozi namwe muyobowemo n'Imana mudukureho ubwenge bwanyu natwe tubakureho ubwenge bwacu ni haki ku ubwenge navukanye mu nda ya mama butoyobora ikanisa ry'Imana ntaho nobageze ni ukuri bivuze imbere yanyu n'imbere y'Imana ko ntaho ubwenge navukanye mu nda ya mama ntaho bwobageze
ariko ubuko ndagira ngo burahari buraremereye no bitunganya ande horo yuko Imana yavuze kibyocamo Imana itubabara. Turagaruka kuri Paulo. Hari umuntu nawe wayisomye Bibiliya ariko afite akakurikiye ngo aha hararyoshye, ati abandi bose bari imbere njyewe ndi ngo amare kuyimara ndi bamusaha amaso. Abantu baramurwanira mu mabaraza baramufa barapfupfurana, atagize iminsi nawe kandi yarasomye nawe agize iminsi nawe, baratinda umunsi umwe nyine baravuga ngo bazomusengere gantakundi ko muranyumva. Sinatakaje ndacyagaruka hari ko ndabategura. Umuntu umwe n'ukuyanga ritagikunze gukunda mama araje aramwongorera ati noneho byaje gucagamwo byakunze hano ejo bundi kuri no mukutano w'ejo uzosengerwaga. Urufaranga yarasigaranye rwo guhaha injanga yari uwepfu arugura umusaraba w'izahabu muto arawubika mu isanduka wisha umugore ashiraho igufuri arinze ko ya minsi igera bakamusengera. Iraba barabahagurutsa barabasengera ngo barangize areba abantu kujisha ati agiza akananisa akicaye harya bamaze kumusengerera ngo bashye gusohoka. Abantu baryaniza batese nakasiwe sengiwe mu bandone batinano none kera sohokanye umusaraba nayibahaye se nayo bayibadistribuwe bayibahaye batoyaye. Umugore sinazaga mbonaga afunga haya ndeba kujisho simenye cyabise niwoga yari yaraguze kera araruhuka ngo musiga yaravuze ngo uwo munsi yari iruhukije ate nkimwo kwibaza igituma amasantere twarwaniye tuyaroza mu miryango yacu n'imirara yacu ngo buri famille igira isantere. Timuha musanga ibisaza bitanu bikumba kumba imigongo yafututse byabona umwana wa directeur wa gaprefe bakamugira umupasteri bataza umuhamagaro we umushitsi yarara bakabura umukorera n'umugirike. Imana yaravuze ngo isantere mushaka ubwanyu ndaziha muzovije remwe nyine ndari sabaye amatongo nibikerekenja bizigo bitewe niki nta muhamagaro niyo misaraba nuko gukenera kwigisha benshi. Hari ahandi babwiye umuntu ngo yigishe nijoro avuye kuri Bibiliya arigisha uwabandi yemwe undi mukutano ngube baraza mu mafungo baturigisha nijoro arigisha ubwa gatatagira atese narozwa amajoro nduwa amajoro sinayihanganiye nimba mutabonye amanywa mu ndeki ibyukuri amajoro kurayabona kurabona amajoro cyangwa kurabona ijambo ry'Imana n'abagaragu b'Imana kurabona abantu b'Imana ukabona ijoro. Sinzi ko ntabaganishije havuga kuko ikibazo nyamukuru ari jewe nico kibazo cyambere ni jewe. Paulo aravuga ngo nimba ntarapfuye Paulo ko aravuga nimba ntarapfuye ku kinyoma jewe wayibabwiriza none nta bugingo bukuri buzovuka mu mitima yabo mpambiriza. Birazamye ndabonye ko mubaye nk'aba batama nimwenyuke tujane jewe mubwiriza butumwa jewe revera pasteur jewe mwarimu w'ikanisa n'umuhudumu jewe kinama muyoboye ishami cyangwa madibisho jewe nimba ndapfuye ku kinyoma. Paulo aravuze ngo twebwe n'urupfu gusa tuza twiyokipa narwo noneho gabumva n'agafaransa ntitujana twebwe probleme yacu turwaza n'ugupfa ku ngeso mbi ni uko hayavuga ngo iziza zivuke mu batwumva. Haleluya. Aho habaye heza habaye heza mama mubonye umukere w'ibyo tuganira. Biravuze ngo n'ugupfa ku ngeso mbi twebwe tukikontorora twiyokipe n'urupfu ngo Imana yiyokipe no kure mu bugingo mu batwumva kuko twishi bibi muri twe havuka ibyiza mu batwumva. Tekera uko ndavuga. Haleluya. Amen. Iri jambo ni rinini kandi iwacu yararitanze ibuvira ni Bujumbura gusumba uko mpaye ndyumva none ariko kandi umwuka wera ko arampakanya akavuga ngo yari ndacyari kumwe nawe. Haleluya. Haleluya. Amen. Sindagira evaluation yaryo kandi sinayishinzwe. Imana yo kwirampata gusa inturuse mu bitugu hakika ngo gumuvuge ko urufu abakozi n'ababwiriza butumwa n'abayobozi b'amashami n'abahudumu
n'undi wese ushinzwe urugo iyo kipe no gupfusha ingeso mbi havuka nziza mu bakumva aho ndacyari ku matitire gusa wizuha hari biba mu bantu reka mbabwire irindi ntukanagorwe ngo abantu ndibanezerewe uhaye ubwiriza cyangwa ngo ntibapfukamye ari benshi wigorwa n'ibyo gorwa nuko uhaye uvuga ibyo wakizeho nibyo bitera ubugi kwimura ibibi biri mu bantu bakavuka ibyiza Yesu abafashe kuko ndabona ko Imana ibafashije nimba hariho fraude mu kanwa kanje ntabwo gukiranuka imvugo y'ukuri zovuka mu mbwiriza Pawulo ko aravuga ngo twebwe tuba twiyokipe n'urupfu gusa ngo ubugingo nabwo Imana ikaburema muri mwebwe nimba nkirobeka ikinyoma mukuri sizobabwiriza ngo muba abanyakuri Satani iba ibishoboye kwimira iryo jambo ngo ritere imbuto muri mwe kuko rivuye ku ndiba y'umutima utarigira totalema biroroshe ko nobabwira ukuri mukagufata nimba mvugira ndagira ngo ahumuru ariko narababwiye ejo ngo nimba nirenza akababi kujisho narenga hirya gakora ibindi bitari biduhaye cyabuga ivyo usiga mu muhingo bw'abakiri noneho ndimunezerwe mwumve gusa haleluya amen Imana ibaha umugisha kandi Imana ibatabare cyane kugira ngo ibitekerezo byacu bihame hano hantu nimba reka tuje mu ijambo rigaragara nimba mbaye nigisha igice c'10 nobabwira ko dufite amakonti abiri hano ku isi n'imwe mu ijuru n'iyindi kabivuga mu magambo meza bomborekanya mukumva nasobanuye Imana yabizi ko ndagikiranutseho cyabese muri mwebwe Pawulo aravuga ngo banzupfe kuri iri jambo jewe niko yayavuga ngo numara ibyiza ryaryo ikinyume cyaryo byiza ngo riravuka mu buhayi ibyo nivyo bihaye biza Imana ibafashe cyane nuko rero urupfu nirwo rukorera muri twebwe naho ubugingo ngo bukavuka muri mwebwe Imana ishimwe nimba ikinyoma gifite ikirari mu bugingo bwanje ni ukuri ko ndavuga uko kigifitemo imizi ntabwo nzobabwira ngo ukuri kubashe kuremwa muri mwe nkeretse mbaye narapfuye ku kinyoma nyingira icyo mbwiriza kizera ukuri muri mwebwe nimba uburyarya bufite idoze mu bugingo bwanjye twumve gusa kuruta uko twonezerwa twige dutahane tureke gutangazwa n'amainformation simbaye ndanga amainformation sindi ku makomunike ndiko ndarwana ngo imitima ibe transforme tuje ku ishuri ryo guhindura imitima haleluya amen niyo nageze tuje ku ishuri ryakira umutima wa Kristo nimba afite idoze y'uburyarya mwabakecuru banje mwe namwe bana banje mu bugingo bwanjye nzobwiriza ntagihe ubwizigirwa n'ubwizerwa buzovuka mu banyumva nimba ngifite idoze y'uburyarya Pawulo aravuze ngo jewe pfa kuburyarya ngo kugira ngo ubwizigirwa n'ubwizerwa buvuke mu bantu bawe aho si claire ngo ni claire nimba kuriganya kuri muri je fraude na kaba sinishyuye mwese muzoja mu madeni kandi mubone ko ari normal mutabizi mutabishaka hazosigara inkwari ariko nidukunde dupfe kuburiganya ngo kugira ngo gukiranuka kuvuke mu batwumva haleluya amen haleluya nimba nkigira idoze y'amahimba mu bugingo bwanje nkabona yonkamira mama hazabwo ugira amashubwa n'amatirimbukanya akakurengereza izuba uko ndiko ubaho tiyo gutunga ariko yo kurengereza izuba nimba uko kukifite idoze muri jewe kugifite mimi ntibikunda
kuko muri mwebwe hovuka ikinyume cy'iryo jambo ryo gukiranuka ntibikunda. Ubugi bwo bugingo muri mwe ngo ni urupfu rukorera muri twe. Ndahagarutse. Imana ibaha umugisha. Nimba kwikunda ari kwinshi muri shi, kikuyakuya nkihungura nkiyitaho. Narimbabwiye Dawudi ko bamugiriye ukuntu ngo kuko bazi nawe ko yokugira. Kaza nduha nkabona simeze nkamwe ku makwende vimenshi. Nkaba noruha nkibaza n'igituma nosangira nawe. Imana ikavuga ngo nanje ndiko ndibaza igituma nosangira nawe jewe. Nayo ikibaza gutyo nayo. Haleluya. Amen. Ko jewe nakunenutse ko wavutse mwivatanyo kwa kuvyara. Kutari warakebwe mu mutima ko wakuze uri ingimbi itagira yiva niyija. Amaraso yanje akakoza akafunyegereza nkakonsa kwibera y'umwuka. Gituma havuga ngo Isaac ntanyegera. Gituma mpaye mvuga ngo uyu musaza arashaje niko basigaye batwita ngo bavye gusa. Turi bavye ariko ntidusazi ubusa. Paulo yaravuze ati naho imibiri kunyaraye. Ngo kandi bitse mu nkono imeze nk'ibumba yomenwa n'ubusa. Ngo ariko indani hari trezoro amahazina y'umwuka wavuye mu ijuru. Haleluya. Amen. Nimureke kunyubahira ico mfite inyuma nimurebe ikiri imbere. Sindi ko nyivuga ariko kuko ndavuga mwebwe abagaragu Imana. Nyabuna ndi mujana aho ndagiye. Nimba kwikunda ari kwinshi muri mwe jewe. Nta buryo bishoboka ngo bikunde ko muzonkunda. Nimba nshaka ko munkunda kwiriye kubanza kwiyanga niko amandiko avuga. Nkaranguriza urukundo rwanje mubera. Baza barungaruraho. Iyo niyo formule ya kiro. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ibaho umugisha. Nimba ibitekerezo byanje bikivuga ngo sinokumva sinsobanukiwe nuko Imana yavuze pourquoi pas bituma biba ngwe sivyo ni gute ingibitse ngo ishiremo ivyayo tahizobona isuka ivyayo keretse umunsi zemera ko mfusha ivyanje kakiri bivuye ku Mana. Paulo aravuze ngo banze ufe no kubitekerezo byawe ngo ubone kugira ubugingo bw'ibitekerezo bishya bivuye mu Mana. Abakumva nawe wazagira ubugingo bushya. Ko turavuga ngo turi ku ishuri rya transformation afani rya information. Ndabizi ko ba mama batumvishije. Turi ku isomo bitari byo gutahana amakuru menshi, byo gutahana imitima yahindukiye. Haleluya. Nuko gusa bikamera uko Imana ishaka. Nama information ni menshi, amakuru ni menshi, ariko ko turarwana turasa ku ntego ngo koresha urupfu rw'ingeso mbi zipfe muri wewe n'abakumva ingeso nziza zivuga. Iyo resume nibafashe ndakumva. Nuko rero bene data urupfu nirwo rukorera muri ngo naho ubugingo bukaba muri mwe. Ese gituma nomera nk'uworuha iyo mbabwiye ko ba Paulo bari barapfuye ku byisi byose ibyo kwaho banyuraga batarushye bavugaga buke ubuzima bukavuka. Nuko gahari ibyo bari barapfushije hayavuga. Ese nta munsi bari bagiye gupfa amaguru ari mu mbago n'amaboko abohebo mu mugongo, inzugi zikinze n'abarinzi bakeretse, inshunzi z'amaraso zabaye hasigaye guhwera ngo mu ijuru bakavuga ngo bene wacu ubwo bibutse kuririmba ngo batwiyambaze. Amen. Amen. Ngo reka tubatabare n'abacu ndiko baterera nika tuje kuririmbana nawe. Ariko gari mu rufuga. Haleluya. Haleluya. Ngo batangire kuririmba abamarayika batwega ndi turirimbira ku nzigo zikunze n'abantu baboshwe kibabona uko bahimbaza. Ngo imiryango irababisa irakinguka, imigozi ngo iradohoka yamenyuru bahimbaza Imana hamwe na ngo wa muntu aravuga ati nibanshaka imbuga isa n'isogota ukugabagi. Paulo aravuga ngo wikwisogota uno munsi si wo gupfa yi. Twarapfuye ngo ibi bibeho. Amen. Amen. Urabaho kuko twapfuye. Ndabaho gute bashitse ndibishitse nyine. Ngo suzuma turahari twese. Ngo ahumirwa aravuga ngo nimumndangire iyo Mana yanyu ariyo kurikira. Ubugingo buravuka. Haleluya. 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 Paulo aravuga ngo saho kwiyahura uyu munsi naho kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Haleluya. Kuko Paulo yapfuye kuri ahanyuze ubugingo bakabutora, aharaye ubugingo bugahembuka.
imana iduha umugisha nukuri mfite problème nituze twigira kumenya no gutarura iki nimba hari ibyo usapfuyeho nyabo ndababarira ijwi ryanje rirushye rikubwire ngo andi kubise kuryo senga imana yibwire ngo ndacateranya n'abantu ndacagamba abantu ndakinjira umuntu bagasigara bagongana imitwe ndacamera gutya fa kuri ibyo ngo hazuke ubugingo bw'ikinyume cyabyo imana ibaho nuko rero urupfu nirwo rukorera muri twese naho ubugingo bwo ngo bugakorera muri mwebwe abatuye ejo navuze ijambo ndita mu nzira ngo imana izikora ibyo tutumva igashaka ngo tubyizere suko twari ko tuvuga gituma izidukorera ibyo tutumva ni ikibazo nagize ndagisubiza njenyine kandi simbarusha papa we umbabarire n'ukuri nari ngwiye kubarusha niki gituma imana izikora ibyo tutumva akaba ari byiduha ngo nuko ibyumva yo bizi gituma ibikozwe ba mama batakaye mama igituma izukora ibyo tutumva ariko ikavuga ngo ni mubyizere nuko yiba yumva icyo yakoze yoga iba yumva kandi ikavuga ngo ikizovamo nawe uzumva haba n'isi zumva ko turarwana no gukiranukira imana ngo turwe dusobanukirwe n'icyatumye imana idushyira isi nayo iriho ivuga ngo erega nyine nicyo cyatumye bagira ukuri abandi izogera ivuga aba bagabo ba Paulo na Sila wa muntu yapfukamye agahamagara n'umugore we turuhundushye ngo baze uko mbaye amupfukama twaze yewe twagiye imana yaje arapfukama n'abana barabatizwa mu gitondo abatambye ngo bagiye kureba ngo basange byabaye uko ngo baravuga ngo byarekaga kukuba ngo babantu bubitse ibihugu bageze nini bapfuye ku ngeso mbi hazuka inzizi hari icyo nibajije babyeyi muri Matendo ya Mitume kigira amasura menshi nka 48 cyangwa sinzi kwa narenga mu mbabari ariko ni mirongo ni myinshi n'imisaga kuko bacu ariko ubutwari bw'intumwa naratangaye nazagagiraga mama ngo bogumye bagakabakaba nkatwe bagasatone bakarwaza bagera ngo mu masura ya 20 bakabonaga gukora bya bitangaza oyaye mu isura zibiri birakomeye muri zitatu byakabaye bitangaza kubera ko bamye bamenye ibanga ihame ry'Imana ngo bareke ukwabo bambara ukw'Imana nuko gusa mu masura abiri kera byakomeye reka mbabwire kimwe muri iyo sura ya kabiri cyabaye hari ijambo Yesu yari yarabwiye indumwa ze ngo ni munyizera byiza ngo muzokora n'ibiri tubinkoze ariko iryo jambo ririza ribatera amatsiko uko two kwizera tugakora ngo ibiri tubyo Yesu yavuze niko yavuze ariko mana byamye ritimiya wa munsi Pentecoste y'urubuka hafukama 3,000 Yesu yarasize 11 3,000 ngo bifukame baba bageze kucyo Yesu atagezeho ariko ga niwe wateye iyo mbuto niwe ganyiracyo bacu ariko yari yababwiye ngo mwokora n'ibirutse ibyo nakoze ngo bapfukamisha ibyo 3,000 ngo bihindukire umutima bakiruwa Yesu mwijuru Imana iravuga ngo kera abanye bakandagira mu ise kwisura ya kadayita ya kibarinze ngo babanze rihungure babe beza bagire n'amatitiro yaye babanje kwa maboroha umwuka wera ngo bakoreshe baretse kwabo bapfuye ku bwenge bwabo n'ingeso zabo n'ibitekerezo byabo n'ibyo bibwira bakurikira Imana yamenye barandaho bama bakora ibitangaza mu isura ya kabiri n'iya gatatu bagiye gushika mu misago isi yarunamutse yarabatinyera buwashi bahinte bibahani inkoni iravuga ngo urugamba n'urwanya haleluya amen haleluya amen Imana ibaho umugisha Yesu abagirire neza cyane nyabuna ni mwemere n'ukuri birababaje mama we birababaje gupfa ku ngeso ga biba biryoshye kamere biryohewe nuko kubitubwira ikanga kukurekura ariko rwana nayo mu mbaraga z'umwuka wera tiwobyikuraho wenyine udapfukamye ngo usenge Imana iguha imbaraga za ngeso zibashe gupfa kuko izo ngeso ndiko mvugaga niwe muntu ga ndagira ngo mwanyumvishije niwe ga muntu mbaye mvuga Paulo yatireko ngo ijya aravuga ngo narapfuye narazuse ni wese singeso ni wese biraryoha
ariko iyo habyikuraho bigashanyuka ejo twaravuze ngo bigatera n'umuhoho. Ariko ihangane numara kubyariza ingeso nziza z'ubugingo si kwavuze uzomenya igituma Imana yavuze ngo pfa kuri ibi bintu niwo munsi uzobimenya. Imana ishimwe. Ese Bibiliya ntizivuga ngo umugore yaramukwa azataka akababara? Ndagira ngo niko kuri. Ngo ariko yabyara kishima ku muntu avutse mu isiba. Nimureke tubabare none tuzishima ko ingeso z'ubugingo zivutse mu bugingo bwawe. Imana ishimwe. Kuko niko kuri. Nuko rero urupfu nirwo rukorera muri twebwe occupation yacu, twebwe ikituraje ishinga, twebwe preoccupation yacu nukuguma kureba katapfuye tugahonda mu izina ry'Imana ngo gapfe. Hazi cy'Imana ngo naho ubugingo ngo bukabona koroherwa mu batumva. Imana ishimwe. Haleluya. Bukavuka n'ukuri bukaba abantu bakaba abandi. Haleluya. Indirimbo igahora ku rurimi, abantu wasanga bari mu yarureshwa ukumva urarambiwe n'ukuri, ukazawumva gusa ijuru ryarakujemwe ukiri mu isi, ibitekerezo byaragiye. Imana yavuga ngo byobuka ntubaze ngo ese byoba gute koma, ukamuvuga ngo ubwo ari yavuze tubikora uko tuzomenya ikivuyemo tugende dukurikiye Imana. Ariko aravuze ngo nimba warapfuye wewe ku ngeso mbi, ngo nziza niho zizovuka mu bahaye bakumva. Haleluya. Ni igitekerezo kiremereye, ariko nababwiye ngo ntiburi abakecuru, ntiburi abasaza, muri abakirisi. Nuko Pawulo aravuga ati ukagira ngo wobyara umusaruro w'umwuka, ngo we ugihaye wabwira ufite ingeso za kamere bigakunda, ngo banza ufushe zino ngeso ngo havuke ziriya z'umwuka. Amen. Haleluya. Nuko mpaye nguma kuvuga nyabuna ko tugifite isatumba n'igegeri babyeyi banyu. Nyabuna ko tugifite isatumba n'igegeri. Nyabuna ko tukikoreye byinshi tugikomatanyije. Nyabuna urupfu nirwo rukorera muri twe, ngo naho ubugingo bugakoreramo haye batumva bagasarura bitabagora. Gupfusha ingeso za kamere niko guhingira abakirisitu. Uko kandi nako mukumva niko guhingira abakirisitu, bakabona gusarura ibyeze. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Imana ibaha umugisha. Nari mbabwiye mu kanya ngo Imana igituma izitukorera ibyo tutosobanukiwe, ikavuga ngo ariko tuyizere. Nuko yo ngo ibizi cyo ikikozi cyari cyo ibizi kizovamwo yamari kamiterera nkagati muri nyikagira mawe, kavuga ngo uzopfa n'utazobikora, ariko uzobikora ngo azomenya icyatumye mukorera ibyo atumva, azovyumva nibiseruka. Haleluya. Amen. Haleluya. Imana ibaha umugisha. Tuzumva uwundi munsi sinone, uracyari umunsi. Hari ibyo Yesu yavuze abize agronomi bazi kundusha, aravuga ngo nuko igiti cyose kugira ndagira ngo kera imbuto neza ngo udataza caganya amahage. Ni Kinyarwanda kiza kiremera. Pasteur Isaac arakizi, we yize agronomi n'aba bahungu bamwe, ngo nuko emonde mu Gifaransa naje niho nzanshumva ibintu byashibuka ku giti ukeneye imbuto biri yuruzi bitazera ariko bizorya amakakama y'igiti uko abikuraho birababaraga navyo gakujya n'ubigira ubuzima. Simvuze ngo ni nk'umuntu n'umuntu ngo azabaye monde agakurwamo ibitari byiza bituma imbuto z'umwuka zitazeye. Nivyo mbaye ngani, ariko zigashanyuraga umutima, zigashanyuraga ibintu biri muri wewe ugataka ukababara. Ariko Imana ikavuga ngo shinyiriza nguwe monde ngukuremwo bino bibi ngo mbonaho nshira ibyanjye. Haleluya. Amen. Erega n'ubundi amaboko yakira Imana iby'Imana nayo yarambitse ibyayo. Ubwenge bufata iby'Imana bukabishikira n'ubwahise ubwabwo, kuko niko kuri. Umutima utunga iby'Imana ni umutima wari kuyibyisa. None se hari ukundi mbaye mvuga. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Amen. Imana ibafashe data. Nta kuni himukenga Imana, turi mukwena nk'abaye bakenga Imana, tukamena nk'ahito dushobora nkangurira Imana. Nukuri nimudufashe iri jambo ntirikiki rireke gudukikana, mureke rivyare rivuke, nimureke rivuke. Ikibazo nikiba kinini
titwahakoze ejo kubera umwanya ukaruhuka bari mu kuvuga ngo ese natwe Imana iratuzi nk'uko umwovuga ngo natwe Imana iratuzi habaye ibibazo bidusanzwe ni abantu twafushije inka za buzuru twarwaye ndidukiri ngo ese uko natwe Imana iratuzi ayowa nimube nk'abanyumvira iryo jambo ry'umukomite irakuzi yewe uzobimenya igituma byabaye uko nugera kwihereza nuko uzobimenya ariko none babara ihangane iri kwirakuwe monde kwirabagara iri kwirabagara Imana ishimwe Yesu abaho umugisha nimumfashe rino jambo ndirikike kweli bitugeza ahantu twumva ko Imana yatugirira ubuntu tukakira ibyayo tukakira umutima wayo tukakira ibitekerezo byayo. Pawulo yazaga bivuga neza aravuga ngo nta muntu wigeze gutekereza iby'Imana izitekereza ngo ngeresebo niko gayavuze ngo twebweho dufite gutekereza kwa Kristo kandi ndubwire ngo nugukunda Pawulo kukurusha nuko we yaretse gutekereza kwiwe yagira ngo ko ndiyumvikanisha kandi sije ni ijambo ry'Imana icyatumye Pawulo wavuga data musaza w'iwacu nyumvi Pawulo yaravuze ngo nta mwana w'umuntu wo mubaremye womenye icyo Imana yatekereje yagamije ngo ariko nyamara twe turagufite ibanga suko yari mwiza yari namuwe inkanje ibanga nuko yaretse gutekereza kwiwara kuramba yakira uko Imana ibanga nuko Imana ishimwe kwinyibukije ijambo ngiye kubabwira kandi byari byabuze pe nuko ikibazo kiza cya kiroho tukagisubirisha igisubizo cy'umubiri aho ngire nti komenye ko mutokumva cyane twahura n'ingorane ya kiroho aho gushaka muri kiroho kwizisubizo tugashaka muri kimwiri ibyo bintu ni imfundikirana ariko se mbigire nti twahura n'ikibazo cya kiroho tukakiga nk'abanyamuntu kibijya cyamara kikaba kinini ariko Imana ikavuga ngo nimumpindukirira mukanshakamo inyishu aricyo gisubizo naho cyoba kinini nanje nzozana igisubizo kinini twajanye turi kumwe neza tugaruke ku ijambo nyine ryo gupfusha ingeso za kamere noneho tureke nk'ibibi nabirya biza bituryohera tukabyagaza tukabikunda tukabikuyakuya tukabisiga tubijemwo tuvuga ibiganiro bibi tuvuga amanjwe n'amaryogo tuvuga irya njewe tutaza tumenya uko twobabwira umwanzi w'ubugingo bwanje ni jewe aho kandi harangoye twahakorera seminari ndende nubwo ntari umuhanga njewe jenyine ni jewe gikingirizo cyo guhura n'Imana nza nama nanga kumva ndeka kwanje Imana nayo ikama yanga kwivanga ukwayo n'ukwanje twamara tukumiranwa ngasigarana ubukomite bwuma gutebwe bwo mu butayu byabasumbye ni munyemereriga byabasumbye mvuge gute ko ari iby'Imana yatanze nimuzamuke muri kiroho tujane ndababwiye ngo nza nanga kure kuri byanje Imana ikanga kure kuri byayo uko simenye kuvuga ikavuga ngo rekuri ibyawe biti butora ibyanje sinza nshyira ibyanje kubindi nuko mbaye mvuga haleluya amen Imana ibaho umugisha ibitekerezo ubwenge bireke ngo ubwanje ubuyobozi ubwoko bw'Imana bireke ngo ibyaje uyoboza umutima wawe rambika uwawe urasa nk'uwaboze imbere y'Imana n'uwa kamere ngo uhereze umutima wizera Imana ukayiringira ubone kubona Imana sinibagiwe ko amasaha yagiye
ariko nimureke imana ibyara ijambo mu mitima y'abantu bitogwa mu mago tukagira ikibazo imbere y'Imana ifite ikishaka ngo hariho abantu muri twe bakikomeyeho ukuntu ndahaye menya ariko kuza umwuka we kwirashaka ngo bimenye ko ari we uhaye ubwirwa. Narababwiye ejo ngo nukuri Imana igize imyaka itari mikinkijije kuregera ijambo ku muntu nyana oya yarabinkijije ikavuga ngo reka ari uzoza uregera ijambo ryanjye je uzi imitima aho si heza ba wewe nuregera uzotukana uzotongana uzotungana intoki reka ari uzoza uregera ijambo je uzi imitima y'abantu. Hari ibindi Imana ishaka ko dukiranura by'ubwo bumuntu bwanje we kuvuga ngo ubwenge bwanjye sindabure kurira Imana umutima wanjye ndabundukira Imana kwanje na logique zanje n'ukuri numva noneho gatweteretse n'ingeso z'ibyaha byo biyegetse biri ukwabyo ariko Imana uzoyibona igusange. Twarababwiye ngo urubuto ruza rubugenda rwonyine mu kuzimu rugahura n'imbeho n'izuba rukaba mu butayu rwabora rwagondora umuhinzi akanezerwa. Two twavuze n'iby'Imana nuko ireka urugo ruzorira ubaba ruhapfusha ibintu by'ubugingo wahawe bya kamere, ariko umunsi uzakira iby'umwuka uvuye mu ijuru uzomenya icyatumye Imana ikubabaza ngo utakaze izi ngeso n'izi ngo wakire ingeso z'umwuka w'Imana uvuye mu ijuru uzobimenya. N'isi kureba izobimenya. Umusaruro wo mubera muganira ukoramo umurimo w'Imana uzoba mwinshi kuko Imana izomenya kwiweza kuko wateranye umutima wera imitima yabumva ntizareka kwera. Noba mbaye nduha ariko mwumvisha birashika ko byobaga. Yesu abaho umugisha. Imana ishimwe. Tubaye tutaruko dufite ikibazo gikomeye. Tuzoba abanyedini. Niyo riske ya mbere. Idini ni ugukora uko bihora bikorwa. Tuzoyoberwa igihe umwuka wera yo tukorera visite hakika n'ukuri kandi ndababaye. Muzoruha tuwuzimye, tuzoruha tuwucira inzira, tuzoruha tuwunige kubera kamere y'uko idini tumenyereje gutya na gutya ari uko bisanzwe kandi nivyo biza bijyana nuko dushaka. Tuje muri riske yo kwimira gukoreshwa n'umwuka we. Ariko nitwemerera imutima koga tituruhe tuvuga ngo hari ikiryoshye kigihari twumva kirabishye kuko Imana yakirabuye iravuga ngo kirabishye. Emera nawe ko kibishye uzakira ibiryoshye kugisumba bivuye mu ijuru ry'Imana. Imana ibaho. Hamwe n'ingubupfu data muvyeyi wanje. Hamwe n'ingubupfu. Hamwe n'inko kutagira ubwenge. Nabyo byashaka bikaba ndabarambiye pasi. Nukuri mubabari. Hamwe n'inko kutagira ubwenge. Nanone ukemera mama nyine ko utinini usarire nyine ntabwo ufite muri ibi. Hari umuhanuzi Yesaya wavuze neza. Ngwese ninde mpumyi muri iyi si ngo ataramugaragu wanjye. Paye ntu. Ngwese ninde gifa amatwi mu bantu naremye ngo atarabera banje mpamagaye. Ni impumyi kubyo abandi bahaye bafasha hijisho. Haleluya. Ni gifa amatwi kubyo abandi bahaye barehare habiruka bakamarisa. Aravuga ati nukubanza uja kubona ibyanje azabanza guhuma kuri ibi. Haleluya. Nicyo Imana yari yakurikiye ngo tubyare. Nukuri. Ninde mpumyi atari umugaragu wanje ntu. Ngo ninde gifa amatwi ngo atari uwiteka hamagaye. Ni impumyi kubiryoheye ijisho ryabi. Burya bahaye bayifite baharyoshye pasiteri wanjye. Ariko we hakakubihisha. Kiyo. Ninde gifa amatwi atari uwo mpagurukishe ngo agende. Ni wa wundi udahaye wumva ko ibintu biremereye abandi bahaye wumva ko byaremereye. Tuhaye wumva ko kubona iby'Imana neza ari ukubanza kureka guhuma kuri bino byacu by'isi. Tuhaye wumva ko kumva iby'Imana neza ari ukubanza gupfundikira amatwi ku bindi. Nicyo gatware ko tuvuga ngo nimupfe kuri izi ngero mu bugingo bukore mu bahaye bamwe. Imana ibaho. Mon problème ngi ese ukutuza umuntu yimenya. Jewe mumbabarire mvuga kwanje gutoya nzandiraga.
uzandira nkarira ndi muje nyine mwishambure kana kanje kagakobwa kakavuga ngo papa sinzi uko yabaye kavuga ngo mana emondega nabi nibijya narimve kwaganya kuragaho nabi sinobikuraho ndabikunda basenseri ubwira Imana ko ubikunda uti nanura kuri ibi nakunze naho gatugiye kugenda ukarira imenye ngira integaha ndigiraha ndigitaha singira ubuzima ha ukimena inda yewe uri wenyine wiherera n'Imana nta mugore uhari nta mugabo uhari kuba kibagiye abakobwa ukimena inda nta sondanyo kuhari uzova mu mukozi w'Imana w'ejo mwiza abahungu ukimena inda ukaba sincere imbere y'Imana ukaba honest ukavuga ngo nukuri ndacyameruku Imana ikakubukiza ariko twe turabobeza haba no kwireguka unoshaho ku mutwe Dawudi yakoze icyaha kimwe agira ngo ni kimwe akoze kandi yari mwiza Imana yo ngiravuga ngo yakoze bitanu aho ngiye kuharangiriza yemwe ni ukuri muze mumbabarira cyane ngiye kuharangiriza reka tuhavuge turangize tuza twimeninga imbere y'Imana tuza twihishira kandi natubona yamarika ikatwima ivyayo tukuma niko nababwiye tugahora mu bukomite bw'ubutanga Imana tubabaye tuza twimeninda Paulo yavuze ngo nimupfe ku bintu ngo mubeho ku bintu suko ari ukundi Dawudi yifuje umugore ngo agira ngo nico cyaha cyonyine cyo gusambana akoze ariko Imana iravuga ngo mu mategeko 10 y'Imana yahongoye ayo atanu ntarahakora umbabariye pasiteri wanje ni nacyo gituma muza mukunda kubona muri bakuru mu nyizere singo gushize ibisoni imbere yanyu murabagiye hakika nicyo gituma hanyuze iryo cyano hadakunda gusubira kuboneka umusaruro w'ikiro nuko gabaza birega kimwe bagira ngo nicyo Imana iharuharura byinshi Dawudi ngo yagize imbinu agira ama strategy kugira ngo amushikire yamubonye atuma maeskoti we ngo nibagende bamumuzanire azamuke ku maetaje amujaniyo barabikora wa mwanya Imana ari yabanje kwandika kimwe kera mu ijuru ngo yifuje kandi amandiko azavuga mu mategeko 10 ngo ntukifuze ikintu cya mugenzi wawe n'inzu ya mugenzi wawe siko bivuga iryo yaryishe karasisha yatarakora kuri wa mugore nukuri Imana yamiryandika ni ngombwa ko ndangiriza aho mubibabarire pastor iravuga ngo tayara kiri mu iwiwe ryajisho ryarashe umutima we barandika nimero 1 gishiri ngiri ryo kwifuza wega ndahaye amenya ko bihaye bigaragara ngo amutumira muzamura mukura hasi amujana hejuru kuri etage ngo Imana iravuga ngo ese kuri yamushoreye n'uwiwe ngo ari ibyewe irandika irya kabiri tuza twimenya inda imbere y'Imana Dawudi gahavuga ngo ntarakora icyandikira abakonsome yifuje barandika hakika icya kabiri aramwibye we agiye kumugira uwe abantu ba suwiwe ari ibyewe ahongora itegeko ryo kwiba yabanje guhongora itegeko ryo kwifuza ariko wakiri umwerega wegana nakujya bazabikuya kuyaga ngiye kugeraho kurangiza ngo amujane akoze icyaha Imana iravuga ngo arasambanye we biba bitatu ngo mugore iminsi mike yishize mwana wa data araza namubwira ati kuryaga kwabaye mwami kwazanye inda yabaye Dawudi atoye nta kibazo nukuri atubwa ikiri mu maguru make ari yamayinga 3 ati ndamangiriya ndatubiraga umugabo wawe aze mubane ayeze bimere ngaho ari inda legitime y'ukuri kandi yemewe imbere y'Imana Imana iravuga ngo arabeshewe haleluya Imana tubabarire aracandikirwa n'ukuri oroza nziza
ngo arabeshe n'ukuri. Dawudi gapingo ni imbino ngo nama strategy sio mahimba twamaze kuganira ngo amare wa mugabo ntibyakunda uko ati ni mumwishe none gamucyure ariko kurumva indagizo garagarira iwanje byo byari bikemewe icyo gihe mu bayuda umuntu baramwishe ngo amwishimanira avuga ngo arishewe ngo aje gawe kwirega icyamukije pasiteri we wizanzara muvyeyi wanje we nkanguriye uwo muzehe yaraje avuye kumutanoka bangumbera amazi ngo aje gawe gukiraga muri Zaburi ya 51 n'ahandi yamavuga ngo sindurukiriya mu kwifuza no kuzana wa mugore ngo ndaturuka hanahekeye ngo ngende mbongora kimese rukiri aravuga ngo mana we ngo ngize inyama y'umuntu Imana iravuga ngo arireze n'ukuri. Haleluya. Atuba amenye guturuka hari arabihogora byose ndandagisize. Haleluya. Imana ishimwe aravuga ngo mana unduruka ku nyama y'umuntu ari yuhera odiyo nini atuyingize narishanye Dawuda Imana ngo yabimenye ati yabimenye ni mupfe kubindi dukire kubindi. Haleluya. Imana ishimwe yamahera kwati ndahera hano ibinyine bigishyushye byavu ngo nukuri ngize inyama y'umuntu. Imana iravuga ngo arirezewe. Haleluya. Arirezewe nimwiregewe nitwiregewe ngo ahava zamutse ku yindi vezi aravuga ngo ngize ururimi rw'uburiganya n'ibya bindi gayabeshe duhaye tubabwira Imana iravuga ngo asubiye kwirega ubugira kabiri arazamuka aravuga ngo nkiza na ya mibano yanje iteye isoni imbere yawe. Imana iravuga ngo yewe ndagukijije byose umva data we kanguka pasiteri wanje directeur prefet ndera amaso data kurumva we ngo aramubwira ati ndagukize kandi akubabarira kandi akonsa kwibera ngo ariko rwa ruzitiro ga warukuyeho yewe dayimoni yarashumbitse ari mwanya ati ndabanza nkurabuze ku busharire nagize umunsi ukora ibyo byaho utabizi ko ari bitanu wakoze niwo munsi ya dayimoni gibunga iri mu kwapa yambiri biragwiragenda iva muri Dawudi n'ukuri gako yamigenda yimedeka muri ya Munoni yamarwara amagufwa ronda aranyohwa ngo ayifuza Damari mushikiwe banyina babiri niyo dayimoni mwati iyo warayikinguriye tayari byararangiye gayo irakora ibyayo gayo kandi wawa nawe dusangira ubusharire bwo kubona abana bawe bahaye bakora ibyaha bo sibwo yakozanye ibyaha na Tamari mushikiwe ngo yamara kamwanga urunuka